Abusua for Yamachi, Yamaha, Yamakwaba, Ebio, Ediba, J Ghana TV, a soda flight, and no Subio Seni. And Perifoka say, what does Sorena say, a dear chin, one chasm for the NHS. I don't know to me say one year crack. Abusua, what do you say about modern first time we need your modern like it, follow, comment, subscribe, na a share a farm of Frono, so intimate, and you be ancient, be intimate, come. Yet, as like I said, my boy for Bina, the flight you may do, me a soy, I say. Kinaata Center sounds so na glitter and glow cosmetics and the general organic food senior de bia tai kanu udidi no asren kun papa so yetuntuma na se kokko na kokko pie ma wa glitter and glow for akachi na kokko pe organic food ni bi di na wo ho ensisi wo ho so afri general organic food for wo wi na afa akwadwo apom de hwehwe mu nyina e de afri Kinaata Center for akachi wo mo number no na that TV na ase no de se bo moden frɛ wo mo afie no mo endi enketan so na bia bibia betimi akoso kama na busuan mediam je so mede nana K Jesse Abrante na sene ya se eye no ma na ne ehusima wate ase ye ba afide wo mu bia no na no pay ye na wie ye na nwumere yi ye be sane mu e de egu ha ma ye be sisi ya. Hello, anyuanum ni adofo no medindi Christy na me soul agent Emma Glitz and Glow Engineer Organic Food e Canada. Glitz and Glow Engineer Organic Food companies no na Mr. Santiago ne here na Brown eda ano Bibi biara a far glitz and glow biango mi wo camera set me wo repairing set me half cast me wo customized set stretch mark hair pomade and kwalen kun atutu fon kun kokofo fon kun ni nyina ya purely organic e benuane ne nso age na organic food no e be no nso am contain Tom Brown me wo enwo zomi papa bi me wo ewo no spices you name it e ba cho your screen na silver me number honomo first number no for more inquiries see anywhere wherever you are in Canada so what Toronto so Brampton Georgetown Oakville everywhere Oshawa wherever Alberta ni nyina metimi aye shipment abroad honomo enti medamase Pia o yesa mo akwa ba bi mabusuan audience say first time we need the modern subscribe follow comment na share another flight ene ye wi amuhwe ne de wo mu ni jase what na se dwene ho ba bia na akwa bibi chairman Wuntumi ai ya nkasa chairman wo be se chairman gege chairman ba kompe wo betimi kura na Wuntumi ye na di ho dance na nse ya ana ye ono abo ala nkwadwo chairman former minister for trade and industry ai Opportunity senka ono so bo kwantense bia dachi bia na MPP Franka tufu a obetu Franka amana kwa pre eye o mampani akonya nyi bi no wotwe ne to san wo se mia na mekan so me sa me boa na ye da sori na nsia ye se ono abo ala nkwadwo chematin wo se na chese ne butterfly alata ye boya moto mu sa ya kwa kwati ye butterfly party ajese ono so se dachi bia no wotwe ne hu de free MPP osno kokoro kwa manya okonim dia o jina se continue kro o jina se independent candidate Ghana for nhwe na afi wonto aba enfama no no na chese chairman general chairman Wuntumi so de nsem se na sebio ye rala nkwojo chairman se obi na etufu de a ene agyae na se futuo we se pa de wanhwe ya kine bi no do wonsa ebegoti wo betwa agyajo papa fi se anamontu a wutu se wo hwe ho afri MPP osunu kokoro kwa manya okom na wankasa no bedi adanse a wunim de MPP osunu kokoro kwa manya okom ayede aboawo alam nkwojo chairman ensem ya na chese ewura aye chairman Wuntumi kan obesi abusuan se wani obesi fertilize your eye yanko na wonso fa waso ani wani kode ko tie bi J Ghana TV ni ya basisi ya oh sholinge mamura mali sholinge why was it another boa because it was certificate ama President Kufodu akodi ambassador edu kodi ambassador ne de wani abje onu wo gas onamfofo ala chamate onu wo gas o na fa gas amambi onu wo gas anu onamfofo mutimani anu wo hire no ma e ko school papa President Kufo asadu baba ye trade minister wa ama no so ye no fro Alan Cash unim abra oni Akufo ado ye campaign baako na sabre no
omu kosrem akufa do free ho ye yape na kakakra bia ma say 3 days na ye enti there's no way abetime ye o fly helicopter or fly no de kokosi ho alan cash what do you want know what do you want know 113 FM me dey me dey say Sir resignation when me just say no me it's a curse to him because some people are bueno onko busa suffer for se be hu so ko suffer am akwata aye yeah amo ya you know what you say me hu say baby kura no na suffer am akwata no kura prophesy say oje say the leadership say obe lead you know oje say a curse to pa onko Paunko sofuphobia on person ye bia said your party babia MPP asia so edu ababedrei na de wonya no sa na obi anya enti ko obi wetu akasa onya bi we de ye be kasa o enti me be kasa no ye reservation we dia anya oyinu ba wo kan say yesu ani ekwakobobo a de bo ne ye ne dia no so we try no anase se wo se no anu aka kire se wache ne bo ebi no aye o now no wo hwe mu pa me party a wo se wate ye no eye NDC for pa no mani age afrafranto yes afrafranto me mo busu ya faru wuti ekoko sekhi ase munya mo yese mama Dr. Baumia na abaye flag bearer because ye hunu ne mapa awo Dr. Mahmoud Baumia mu oyiwa obesi nana ene na wasuma wo that was from chairman Wuntumi to Alan Kwadwo chairman tin ebusuya ya bada se papa pa ya saka se na be ma ya boafo abena be nyom timi ya boye na achi edom Glitter and Glow Cosmetics Samsung General Organic Foods and Kinaata Center odi nse DDA strength papa na fe kona kwhwehwe wapom nyina fa free ya Kinaata Center for akache wonso betimi do adwuma aba dan me etima bo ho de ro kase ya dia the flight ya nya kase sabre awie ya nanwumre ya nanopa ya tuo ya namu no ene ya cheche anto form se safata so se etimi de baba so mo kwande ya ma waso ensi ewo ho medasa kase na be ma me producers on duty and Edmond Poku search fucking back so na my son new guy and ntiabusu yin wo de subscribe follow comment na share medin me so medin nana K Jesse Abrantie nyankopon adoma ebrepamu no yesa behia makrao surprise. Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Hey, and let you besi. Ain't you wanting a miku epia on me fie? Excuse me, madam. I am a business partner. Mami kebi bincho. Kinaata venikeno. Se wo yuswa esiesie ho e ma ho ye kama e ma wo ye obe mua. Je na ko try she. Thank you. Kinaata Venicare. Kinaata Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor.